Tu je nekad bilo, to su Rusi kupili ovu parcelu, a nekada se nalazilo tu i jevrejsko groblje. 1888. godine je osvećena ova crkva gore, posvećena Svetoj Mariji Magdalini, koja je izgrađena u čast majke cara Aleksandra III. Na samom osvećenju crkve prisustvovao i veliki knez Sergej, brat cara Aleksandra i rođeni stric cara Nikolaja II. Romanova. I njegova supruga Jelisaveta Fjodorovna, koja je bila rođena sestra carice Aleksandre Romanove. U to vreme ona nije bila ušla u pravoslavlje, nije ušla u pravoslavlje, nije se krstila. Bila je protestant, ali njena bogočežnjiva duša je želela, kasnije tek je ona dobrovoljno, bez prisile, prihvatila pravoslavlje i dan danas je, znači postala je i svetiteljka i njene mošti sad nalaze u samoj crkvi, u samom hramu. U crkvi se nalazi se mošti Svete Jelisavete Fjodorovne i njene kelinice Varvare. Svete Jelisavete s desne strane, Varvara sa leve od oltara. Tu je čudotvorna ikona Majke Božje od Digitrije, koja je poklonjena manastiru. Ta inače ikona je bila u Libanu i preživjela je, znači bila je sačuvana prilikom jednog požara, čudesnom silom Božjom, znači nije izgorela, tako da i mnogi isceljenja su se dešavala pred tom ikonom. Taj Ilija, se zvao mitropolit libanski, je imao viđenje da treba baš ovu obitelj da pošalje, da pokloni tu ikonu. I sada se ta ikona nalazi u samoj crkvi, vidjet ćete, ima onako i onaj ram veliki u duborezu od Digitrije. To je bilo negde 30. godina 20. veka kada je on poslao tu ikonu. Inače, isto tada je otprilike kratak period, 2-3 godine pre toga i formirana 30. godina je formirana i prva monaška obitelj, ženska monaška obitelj u ovom manastiru. Blagosloveni. Blagosloveni. Prasnika. Inače, sama svetiteljka Jelisaveta i Varvara su bile ubijene u Rusiji prilikom, znači nakon Oktobarske revolucije u Alapajevsku, kada je ubijena i carska porodica Romanovih. One su bačene u jedno rudarsko okno i tu su preko njih bačene bombe. Nakon zauzimanja, nakon toga Bela armija zauzima to mesto i uzima i mošti njihove i nosi sa sobom. Ima jedno čudo koje se desilo prilikom prenošenja moštiju, kako su mošti došli do ovde. Znači, bili smo malo u Galileju, gde je Serafim, videli ste Donja crkva, da je Arhangel Gavrilo, gde se javio Prestoj Bogorodici, da joj saopšti da će za 3 dana da će da se upokoji, da će dode kod svog sina. Prilikom, znači, prenosa moštiju, oni idu preko Kine, znači preko Kine dolaze, eto, tim nekim putem do Svete zemlje, a dok su bili tamo u toj oblasti, tamo u Aziji, dok je bila jedna služba, njihove mošti su se nalazile, oni su se malo skrivali da ih ne, šta znam, da ih ovi komunisti ne, bežali su od njih, boljševika, i u jednoj toj crkvi, dok se služio jedan od tih episkopa, čini mi se da je bio episkop, na vhodu, kad je izlazio
iz dveri, kad je činio na samoj službi na liturgiji, imao je viđenje, prišla mu je, on se ukopao, stao je i sama Sveta Elisaveta mu je prišla i uzela blagoslov od njega. I on nije znao da je tu ona, nije znao te stvari, on je došao sa strane da služi tu. I onda su ga ovi, što su bili tu u crkvi, ti đakoni, šta znam, sveštenici, kaže, ajde, vhod je, treba da se služi. I on posle toga svedoči kako mu ona prišla tu i kako se projavila. Znači, njihove mošti su donešene, prvo su bile u kripti ispod crkve i 80. godina, nakon kanonizacije, kada su te mošti, kada su grobovi otvoreni, ispostavilo se da su mošti netruležne. Tako da je Bog proslavio te svetiteljke. Ovde u manastiru, osim crkve, znači te svetinje, ima još pećina za koju se pretpostavlja da su apostoli bili kada je Gospod išao dole, ispod je ova crkva svih nacija, znači mesto molitve Gospodu. Nije Oče naš, nego prestradanja, agonije. Znači tu se desila ispod. A pretpostavlja se da odmah preko puta gde je ovaj stup, da je tu bilo izdajstvo, da je tu Juda celivao Gospoda. Kad izađete vidjet ćete preko puta odmah stup. Ovde je pećina, sad ćete da vidite kad budemo prolazili. Tu se smatra kad je Gospod došao i piše tamo, vidjet ćete, bdite, nemojte da spavate, da se približao čas. I tako dalje. Znači tu spavali su 3 puta im on dolazi i onda nakon toga se dešava izdaja i hapšenje Gospoda, zapravo i njega sprovode pravac na Sion, tamo gde se nalazila kuća, prvo su bili prvosvešnika Ane, to je bio tast Kajafin koji je u to vreme bio prvosveštenik Jevrijski. Slavite go Gospoda, zašto je dobar, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Slavite go Bogodna, bogovite, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Slavite go Gospodarom, nad gospodarite, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Jedini od koji pravi golemi čudesa, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Koji premudro sozdade nebo to, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Koja utvrdi zemlja ta, razvodite, aleluja. Zašto je večna milost njegova, aleluja. Jedini od kojih soznade golemite svetila, aleluja. Zašto je večna milost njegova,